Kaka. Io no vi todo lava vao. E anye Davi. E anye Davi. E Regina Tetefe. Davi Regina Tetefe. Davi Regina Tetefe. Enya yo nami chimia petit healthy bit yo nami egbe abale kenye do rainy season alo echijayi yo mea eni yo le bemi awo pleni yo ma wo bemi ano de tia eyanye ma oglo nami eyata ele gboglo be le chijayi yo ma nyapa ale kenya lebe na miadokyo be o ma jedo ai kojo ale kenya lebe na miapa areas yo alo environment tepe yo miele be o ma jedo alo ma de ke ma pa foku le chijayi yo ma yo gbonami nududu yo lebe mi anodudum le ye yo ma egblenami eye ale ko lebe mi akomi adokyo hanchia ye Madam Regina Tete, I'm making a next show East Legon Hospital. Yo, Namienya. Yet I'm a seminole Benado Kyo, Obe Agbe Kadidia, a mentor hene. As I'm going like a get chidaye menton toya. June, July, August, Anya chidayo, June, July, August. So, Niele June ya le enuvo queer. Nye kwale ketchile jam, let the person at a pay you mele. Aleke na lebena view. A win talk lem yadokyo. Benya no de tie. Enu yopu kumia no dudu. Enu yomia no dudu le tija yo ma ya glole. Enu mekanye nu fafawo. Enu awa na hojo vie akumia no dudu na glo afina no dudu. Enu yo awudodo yopu le bemi ado le tija ya egbele na mi nechi le jaja menye bezongo na van no show your nka your shoulder pleto your domo elebe avuvole water elebe na dono a cover wo body wo egbelo katana me enu dudu yo puku mi adu amagbe yo pleto lebe mi adu wanami bu ye bu anu chacha mnua enamienya eye exercise yo la mefe exercise yo mi anu wo anu de dia enamienya ene bia wo exercise le chijawi a madekemeka ye out awele ofe area afafeme atanwo exercise le wo home menye be na dokokoko le tija yo la be kase na bia nyako echija na menya kponye ko eneni ege ko ezonubupu yata echija ya o meka pu na du na tepetepe o kebo awele afeme alo home awo exercise fa be na no ofe kamena no tetem menye be ma awo kra awo godo nye da pena Madam Regina Tete obenya seto menye abaka wonyo eyata le ye yide se de fe nu wo ma nya len kuda unwe awudodo nududu nunono ple exercise epuku mi awo te fe yo mi awela ye wo na mienya nyato ni na mi len kuda mi adoki won la be amegbeto le kukum in recent time alegbegbe le ye yo ma vovon le mi alem enye particular vovole lem alegbegbe la be leti de ka everton yo va ile mia church ma amazing ku eyo kala kuku a enye no bla nya eyata minami alebe na mia dokyo enu de ka hia egba imaton agblo eya o next week mi aponu chon enye la mesenya ope akpade ikimi awo ebede mi asro no chon la mesenya o aleke nchuo vevieto eyo me de na koji wo obo mi le sesede onya no ha ko ole okay awo aku agbles no di eyata ye nchuku awu nyono la be nchu me kobo health issues so serious so abenyono na nyono senadele edokwe mekleto ko yi koji nchu ya ele okay nyato aleke no le dozoa na no le kike mleto tro ale be nya peti nya no tro da unti next week ya mi afonu chonchu pe de ti no no wale ke wa wa no de ti de enu yo le lacking alonu yo le ele bubu de nchu yo mele nyanyao ke ekulo plomju ya we are going to talk about it next week eyata to me leto de next week Saturday ga ton tutu mi ape radio na fi mi asro nu afia nu asenya yo amado menyao akono agbe be mi anu de ti apena mi todo la o mi awu nu pele kin so lo mo fe haya be
Todola ona menye be ameyo katale North America le Canada le US ple bubu tepe bobo le nkonya sem le nuka Siana YouTube page aji Siana YouTube page aji alo YouTube TV aji nene makeo kale nkonya sem live le Siana Facebook page aji meto fiena Dr. Edem Wolanyo Dr. Edem Wolanyo enye Siana member enye Facebook amiato Siana tope nuka TV pe director la fuma l'America medo fiena Dr. Edem Wolanyo medo na mia pe leader sokata Siana member sokata imanglo be doctors Dr. Nat Abochi former president na Siana pele mia pe current president kenye Dr. Chachu Nyamadi imanglo mi ba onena make togbe agbelom agbotako medogbe now togbe unchope dona o medo fiena o ele Ghana jomele mi agbola fi medo na apeto Steve there amekenye Siana tope president apeto Patrick Ajadu ekenye Siana tope nuka secretary alopiaro medogbe na mikata Davi Empress Mausi klebu bo kata mikogbe egbe na yirame yawele doji eha eyina mikata Authentic Mind, the 103.1 Okay. Authentic Mama, the 103.1 FM. Okay, Novi Todola got 10 minutes bla evevoa there 6:26 p.m. El Authentic Mama pledge to new bobo show when cosem live so 40B Royal Castle Road aji le kokomlemle akpenami. It is time for new noka text and WhatsApp message segment do messages yo katamile do domda ye ya debe makle de ka vado na mi afia yeji. Bantobe, good evening, Sister MFA. I hope you are doing well, and my greetings to United Voter Youth Organization members in Kaneshi Zongo Junction and Avonyo Eric Oga Koku Achiga Bless Ansa Mr. Sed Dogbe Senanya Ple Echo Pogo Goswe Bole Odoko official town Namikata ebe meduwode high cake bolaji Novito Dolao. Eyabe, I am Kwabina Freedom, also called Billy Who from Anyako. I am requesting a song to my wife, Maula Wesejafa. All children members in Ashaman, all 1979 school leavers in Anyako, both home and abroad. Kwabra Sewodo, also called Agozume. Bright Ametepe. Efokoku Anagbla Agbolosu Philip Aflakui Anthony
agbolosu kujo nyezuku nyezuku atichogbe Mr. and Mrs. Anne Agbesi and Lucy Avega etomianovi maula we seja fagbonami le ashaman eya chotogbi agbelom agbotakogbo ebe authentic mama. How are you? Good evening. Good evening togbi agbotad agbotako agbelom melenwe akpe leke ohane fonye akpe bele tuajiname. Okay. Message so clamele yo mele pokpoma ye metima klenami me togbe na togbe okainde bra etonlia togbe alo togbe okainde bra etonlia amekenye abutia 30 to fe fia ojo metodeka me togbe na togbe okainde bra etonlia na peto wolanyo jogbeten apeto wolanyo dogbeten cho abutia 30 na peto Albert Monu to abutia 30, Sister Pearl to abutia 30, Efo George to abutia 30, Apeto Kwame Set eto abutia Esahi eto abutia 30, Davi Gloria Odum play Efo Price Odum okata to abutia 30 on konyesem mekofian lefian ya miadore haji. Efonya Joffrey Agbojinshi like Aigbe Town. Medina better land family to better land sport. Ameyi meka value nyepe best friend nyono ade ke enye ejrama ahakleto le Aigbe Town oyo ebe better land sport. Etro megbe jinu ade vayi ke mucho wo pe 1 week medina via pro de katan like Aigbe Town. Efonya Godwin Sister Ameganshi Ameganshi Efonye Godwin Ameganshi Bakple Sister Pearl Sister Emefa Ameganshi Ola Aigbe Town Mikofiain. Hello, good evening. This is Millicent from Accra. Wish you all the best and my friends in their final year. I wish them all the best. Okay. Ebe yedo fiaina yono to pla me yo katanye GSSV yo boys amologba ebe yedi ma ope jogbenwe na okata ayina echogbenye na peto Daniel Jigbede apeto Daniel Jigbede voter forum voter development forum top chairman kana yina na do haji. Okay. Top Radio 103.1 FM. Message so clean. Hello, good evening, authentic Mama MFI. You are doing well for Voter Region. I hope your people are listening. Our people are listening to you. Thank you so much for the good work you are doing for Mother Ghana. I hope each and everyone is doing great. Tomorrow is going to be another exciting program, which is today. We, the Voterians, home and abroad, Aiko to you. We say Aiko to you, authentic Mama, kudos. Thank you so much. Akpe, vota to katan yolen konye sema maune irami, nyawele tochi. Ohado, what message is that? Le 0244 066752. 0244 066752. Akpeto Bernard. Dr. Bernard Gadagui, ele enye siana member, eya halen konye sem, le konye, doc, me dofia now, afisa fi kenele, Dr. Bernard Gadagui, le siana member, hodo dio now, niawe le toji. Okay, nyele wanaji le efien dona nonoto, eyina Professor John Gashi, mianto miape Professor John Gashi, I'm making a dean of the business school UCC. Then medofia in talking a prof. Hana talking. Me some co edit. Me ko hadisi. One of this is nyaka amiasio na vade no economy. Me economy egba. Ava aden de cavado mena me de city. Kula like city akole edupum alokole behaving like Ghana unti. Eta Prof Gashi na nujajado womnami ne asioko agade adome. Na Dr. Golson Edeko. Dr. Golson Edeko at 37 Military Hospital. Dr. Golson Edeko. Enye gynecologist la fuma doc ehana yina menya bele nkonye selfie ya ehana yina mikata. Hodo dio na me.
ke ehaya now obama na NDC tokata mi se haya racho Israel none of you my waiter bona NDC to Authentic Mama the 103.1 FM. Yes, and I say a hip and I would even little rat. I got ready. I could see yes, I
Top radio back correct. Top radio back Authentic Mama, the 103.1 Aduh, Ghana to Upaya Fanduka, UN General Assembly Hall, Bashama Naruto, Authentic Mama, and the fan, the top 103.1, Akakabo. Authentic Mama, the 103.1 Hi guys, my name is John DeMello and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. Top radio back correct. No Vito la bavao e haya enye request ade ko bia be mafona ameyo katanye this menola o ya takumele haya pomna mihia nyawe wodon cho Oleg Boglobe epenya mepe campaign ama bobo kra o ya tamesa make na nyan todoku obe na nye endisi member ko na je dodego me kaba na je egbe kwande de edonye yo katam ya pe dupla akokwa according to and this to owo me eduko Majiti crown ni we jole kosra me peta kakao mi chonko ne be newspaper headline segment ya vana me kema don kutina be ne kale clear life authentic mama fan page aji mi le live let's yana YouTube page aji and we also streaming live let's yana Facebook page aji as well. Bia kana wo no to you katan le Ghana play outside afisa fie ko le keke me pa pasia pa what one semia ko to ko yibe na do message ada le 0244066752 0244066752 kama common popo ya mado baba na agbomanyi pomio katan
is it Achiavia Lotregui or so? Agbomanyi Pomio Kata, making CEO of Top Oil Ghana, CEO of Top Oil Ghana, make a value. Egbelemidi Kosrado ya egba lefa family sakumana 1 week observation adene odon kuji kosare kafe epe to troll keke von ya me ape kosare ka odon kuji pometo pla fafana me la o kolon kata popura fuma eye wo dangle yo jem keke domna amenu bi ape didi alope jajado eyata na ye ya de ha mi anam nyanya me komonu popo ya mado baba to rena epe sweetheart epe lono to ike okule onu anyi kpili eke onye etonye abe etokule nonam hafi odena solimela Ashama Central EP Church Madam Mary Abra Agbomanyi Dada Mary Abra Agbomanyi ameke okozu Queen Mother Fifi Lai ke ni metema o mistake time ayo epe title manamio ela be ele madun kujini afi mayo Mama me komon poko ya do baba tokere na usia baba me fana no kake anene ko gleta baba na Agbomanyi pomio kata Ashama Central EP Church kata nene make makomon poko ya mado baba na Bans akpene akute pomio kata cho peki jogbatia me komon poko ya mado baba nami miawe pe Nchwa mekabu mia mevevia de efonye etonye mia novi mia to de ka ekoyobe afeto Bans akpene akute nchokwa aya ha etromegbe pata nchokuda eba ya enosolme kosragbe nozimena wona o amerike menya be kuda alokosra ekika gbochoa Matthew novi amegbe tomenye na reke mienyo hafinya no dadamulo ameseme nakpol edokwetinwe eye wa nlo novia la be menya echomo kasia obe na nya obe nejo eyata menamnya no myamyo akute pomio kata cho peki jogbati baba na mi niebu mya novi nya fo mya che ame inu bi afeto Bans akuche nuka afeto Bans akpene akute ke aisono eko gleda anye kenye nyepe committee member oye sister Jemima akute baba now say sister Jemima Mount on adon so le ye yvon ya me nene makenye dada tohiade ha mi kabu ya ha Ashama Central EP Church ya ha oye be efe popular name le Ashama godo oye be little by little tea enya dada tohiade ke wona tea energy tea for me video si ada e wonele Ashama main station afuma Kufo station afuma ye wonele oye be little by little enya ha pe no pe me kabanyo etromegbe letiado ya eye egba ode eya ha pe ekudan bubu etonlia le Ashama la fama eye mi common popo ya be mi ado na fuga pomi okata oye be dada Esther fuga aka little by little eya ha make value etromegbe ncho ado vayi letiado yo vayi mi common popo ya do na fuga pomi okata la fe pelegbe mi awe pesia baba na me Authentic mama, the 103.1. Hi guys, my name is Rodrigo and I'm listening to Authentic Mama on Professor.
guys, my name is John Mello and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. Yes, and I say I hip and I would even that. And I top radio. Bakushi, yes, I could back. Okay, Novito Dolao got 10 minutes black on 6:50 p.m. Top Radio 103.1 FM. If you're paying some authentic mama, if you're paying some Kenya, you wanna G message so la pava ye ya debemana and you wait jole Ghana peti come peta cacao. Before me a gia. Hey, good evening, authentic mama. Please help me wish belated birthday to Rejoice Opebia Asare at Evergreen Academy at Akropon, Aquapim. 17th June was her birthday from her auntie Helen from Spintex Road. Happy belated birthday now, Opebia Asare, le Evergreen Academy. Happy belated birthday. To wo auntie now. Sister mefa ewele dodgy handle. Akpena wo hand, sister. Okay, hi. Good evening, my darling sister. Well done. You are doing well. I love the song you are playing. And to you, the song should go to you yourself and also my sweet Manette, aka Mama Evlo, and all the youth from Apipe, also the Chomana and Baragbo family. So kata Baragbo from Yokata. Good evening, I'm me. Echo me be free man. Eben in a friend, ye fekono, or you be free man. Echo breaker, gona mi le Medina. Breaker, le Medina. Ebe do benami. Good evening, sweet sister, authentic mama. God bless you and bless you too. Okay. Ayina Apeto Kwame Orison le USA. Apeto Kwame Orison le USA. Menyabe bobobodo juaji now. Abova limited. Nana tandu wako na bobo. He's okay. Novito do la vavao. Nyawele toji le authentic mama pledge no bobo na penko say. Ayina Apeto Frank Goka. Efo Frank Goka. Ellen Konyesem ele USA. Ellen Konyesem. Hana ina for Frank Goka. Afisa African and Lefel and Konya Sema. Maybe hold you now. I be at work now, but we'll see. Okay. Apeto Kwame Orison. Ebe le Konya life. Yele domeke. Yele wana oji. Play me. Okay. Thank you so much. US talk at time. Yele clear life lo. Sienna YouTube page. Le North America. I mean you le Canada. I mean you le USA. I mean you le UK and all over the world. All of me come to Sienna YouTube page aji and also okale me come le Sienna Facebook page aji. Akpena mi kata members of Sienna hododio na mi opasa eke oduna every year. Ekenye 29th of August to 5th of September. Akanoji le America. Is it Denver, Colorado this year? Anoji Sienna. Ye mi le pobe ma opa men veve mi katamia yava kpedo bonti be Sienna pe ya meto aje fiato aje gato. Okay. Nyele wona aje yim me le text and WhatsApp message so claim happy my ye enu yaji egbe. Ya be special greeting to all church of Pentecost members across Ghana. Tomorrow is special Sunday service from Peter at Pokwasi. Ebe Pentecost members okata le Ghana go do ebe chonye nkeke toke adenami eyata ehana ina Pentecost members okata ebe emefa medogbe na peje view okata enye Martin. Okay, for Martin ebe dogbe na peje vijiji okata ebe miadu de haji. Okay. Nya ayi wonaji aso novi todolao ye ya de benu iwe jole Ghana peta kakao makovename.
Nuka wejo le Ghana newspaper headline segment egba enu vevia meton ye komia ma covename banto nye be o deje si be abalete mi ato mi yana ne bia wo nene be Frempo nene be ya wo fifi line nene be ya wo passport le Ghana menye enovi nene be ya wo passport fifi line le Ghana menye enovi kra wo nye novi todo lava vao ene be ya wo passport na pefu alegbegbe passport open na those is former 100 cities pleto over dadeji pleto ka kiapu na tanwa po ha menye novio ke amed gbogbo o deje sibe about 86,000 passport o amado o apply for passport alo ti be yiwa ko passport you fill forms pleto o call forms over passport office over to process seme fifia o pe passport o le ready eye ame agbososo ekeye 86,000 akpebla enyi voade ame akpebla enyi voade son pe passport o le ready le passport office kakia obo me va le homo o menya nu kata e o me ba le homo ewe be passport officer passport o ba subo alegbegbe la fuma eye o me ti be amadeke ha pe passport o na bu eya ta o le gbogboro na obemi anami anya ame yo kata o apply alo ho ti be wa ho passport eyo to process eme obemi ava passport office mi aba ho mi ape passport o la be o le ready o me ka gbon da fuma mi va mi ava ho passport o eya ta o le obemi degbe kwa ya na me be ameseme keja gbagba kenya apply for passport kwa na wa va pe office passport office na wa va kpo be itole ready na wa ho ela be osubo no bua emi we ntope nyai enya jojo gbanto nya jojo eveli anye be abaleke ni enya be kosra iva ya demonstration garden no le Ghana la fi e ko chonko ne be hotel senate access sales hotel saga mienya be senate nyape to miano alo nyape do alo do la yo kata le Ghana gayo le keke ko dran be ne chone kafra no ba chi no ho pension ya pe ma obo gawa one of fedeke no be edolele atike pleto wa o makuka ba ke bo wanu ga makpo ko no obodo kwetikpo oyo be senator nyese be senate to ameyo le pensioners o pe gajikpo eko chonko na be senate eye ofe gawo ha o me kwedara nko ke bo ko fle na do ko de chess ado me ko le edowo mbe egana no jijire gaji wakono mechichi ona nye se be hotel ado eye onye senate be hotel so wa obo o la gbadu eya ta o ba le jira ke nye se be o le jira na nyape minister for agri kenye bright champon amegedo odo taflache alofonu gede be ao melebe wa jira hotel so na minister adekel alo government pe appointee adekel ela be obe menye ne ole be wa no ta uncho nyi se be nyape se o tapepe menola dormitory ka oyo ba peto Samuel okujeto ablakwa okujeto enongo na demonstration gande egiacho Ghana to katan sibe amese ameke kweje sibe didudu ya ole nu fitifiti owo ole duko pe no no mesi o dram no ntobodo kwiwa na wa vakpede yin wa demonstration ta uncho a Tuesday leva ya lo brother eva ya o demonstration gande ekenye hotel saga demonstration adele Ghana la fi eye o competition ko na eduklola be wa to senate be hotel so jajira eye wa kunu menwe no hia be wa dire hafi wa dire ka ke fifi la ya be wa no dira na madeka ekenye government be appointed the kan ya yo me daserejo le demonstration mama enu kata yiji pepepe menye be apeto Samuel okujeto alo MPECO kebo individual organizations vovovo o ha wo pedemti eye wo demonstration gama ncho brandagbe eye nu se anu je fiato je gato to gbe police o ple demonstrators o vunya tukuide ha menye nareke too much onyom ya gblo ka ke enya ke ko le gbogboro nya be
jidudwa ekenyimya pe president a na to na fonu eye wa to hotel Senate hotel pe jajira wa to e na wa wonu mekukunwe hafi nyanya jojo evelia no vito dolao nya jojo etonlia anya be o deje si be le Ghana Ace Commission to fe report e kokodo gan okodedego o dedego nchwa report e kecho Ghana Ace Commission nchwa eva le fafia be Greater Accra region, Ashanti region, Eastern region, Central region, Western region. Region I'm telling you, you are the leading HIV/AIDS virus here edome. HIV/AIDS di kana kufe dolelia. Eva wa be mi nglo be krabe di kana ku dole. Amesia me vale agbenoko. Aleke osusube ya nwe elabe omekale wuli dom de HIV wu omekale wuli dom de kanaku dolele wu eyata mo nro bobodo ki o kale prostitution amo kale partners vovo home alo watofi ayi nchu yagbo ayi nyonu yagbo ato nchu yagbo ayi nyonu yagbo obemana na nyebe le Ghana fifila ya le region yo katan le fifia Greater Accra yinyela about 82,745. Yewenye ameyo HIV/AIDS lounti le Accra duya memiele. Eya tanenele hele yiko le nchu nyawo le nyonu nyawa ahodo lele ko yobe dikanaku. Omele no pochonwo, omekale no pochonwo mefia be dojo. Obemana na nyebe 82,745 people in Accra are living with HIV/AIDS. Nemenyawa manananya. Amenyo le Ashanti regional over 66,322 people all living with HIV/AIDS. Alo di kanatku do le onti le enuka Ashanti region. Amenyo le Eastern regional over 40,963 people le Eastern region le Eastern regional di kanakudo taking HIV elonwo kole yi kakemele pomo. Amenyo le Central regional over 26,733 ko le Central region HIV lowon okole yi everyday mele pomo. Pakple Western regional yewonye atonlia regional tonlia ekenye 23,338 people living with HIV/AIDS le Western region. Novi todolao o deje si be HIV/AIDS di kanakudoa ekavale bobo alegbegbele di come elabe amomele nu pochon yuta amon bobodo kwe o kale nu gbegbele basa wom eye edole kakakam eyata obemia namia nyabe ameyo le gen ameyo le Central region ameyo le Ashanti region ameyo le Western region ple nuka Eastern regional de kanakudoa ele atradi amole hom alegbegbe ne metibe ya hodi kanakudoa na lebe nado kyo le nchunya ple nyonu nya gome eye le aleke naza blade enu yo kata ke kona HIV via akpodo kyo jinwe elabe edoa ele alegbegbe o deje si be nkekede kade sia de le Ghana tikoma amebla aton le nkekede kade sia de abegbe memenda ekenye 20 nka egbe memenda nke date kakrai 22nd of June ya egbe memenda de dia obe amebla aton son 50 people acquire HIV/AIDS daily ta nenye gbe a amebla toho HIV/AIDS a echo ha Sunday amebla ton a mi akpofika mi yinada. It is very scary. Yovo aglosigbe enye vovodo nu alegbegbe be inkekedeka amebla ton son nakpo HIV/AIDS alo dikanaku doya. Obe so far HIV cases in Ghana hit 17,774 in 2023. 2023 epe bayi fe HIV report eke o dode go nchua ekenye last week afia be ame 17,000
Akpe wi andre alafa andre blandre vonne. Million wi andre look at my blood. Yeah, when you ame you HIV is long till a Ghana to call you me. Ye nkeke desia da. Ame blood tonson pona HIV hafi unkena. Enye health threats. Enye enu sesen alonya sesen ade ke Ghana to elebemi alem kudanti. Ye when you nyajojo you me covenant me. Egba mi afonu to de kana kudo ya unti. Menyebe amebla ton lenkekedeka le Ghana di koya me akpo HIV esa nenya times 5 alo times 7 ala be me have 7 days in a week nenya akpo bede amenene sunu le HIV po eya ta nenya le yiya nya lenku nenya dokyo de kakpe vio tu pepe vio ve vieto du comme le se amono bodo ko ejrem ko le gapom kakia mi don kujibe echo echo togbobe article ha fifia article eyeta meyo ka fradika na kudolo nwa ma po jesi o yo krago ha o ka wo fine unye alo ameyo mele unti o eyeta nene le chachamo a ne mele nchu de kagbo mele nyon de kakpo wa ekama egbodika na kudo pogbe nene po dika na kudo a me o metangbo dana agbe fe na ku akuple dika na kudo ne gamela so na article home eye na no dum de aleke ohia be na dunu wa efia be amu akpovo hafina ku novinya talao. This is very alarming. That is sigbe yovo ablema. Very, very alarming. A day 50 people acquire HIV AIDS in Ghana. It's very alarming. Lekemia wo hafimia no de die lemia fe de tie no no nyaunti be de kanaku doya atomia no ayi nemele wo hade wo de aleke na wo be ma va no wo leke na kpodoku oji be ma va no wo nyinye be HIV ya common way to get the HIV is anye be through sex, but it is not only through sex. Iye na kpo kafralo ye na kpo dikanaku do ne amade edole unke oklimyele afeme hele nusia nuzama blade scissors ple enu ado fukuza ageti ne menya be men elewu ke oya menya o ke oklimyele noza ageti ye talebe me no very careful and very alert kakia vevie tonye be we get it mostly through sex. And how do we prevent that? Elebena abstain from nuka premature sex and also abstain alona do protective ekenye condom pleto be ma hodikana kudo nyato nyono ncho elemiagbo yawenye nyai o me covenami egbe vevieto a eya nye dikana kudo ya obe again imiela 82,000 people in Accra are living with HIV/AIDS. Greater Accra is living in HIV/AIDS with 82,745, followed by Ashanti region 66,000, followed by Eastern region 40,000, followed by Central region 26,000, and the list the next one is Western region with 23,000. After to silver. Hafi suso plodo region suso plodo edo vovonam alegbegbe edo vovonam emesenya ya edo vovonam alegbegbe alekemia wo are abstain from this HIV/AIDS be mia on ha o ma poto lele ya o nuka wenye no he mia wo nene kwebe ma adudo ku oji wa elebe na za condom nene kwebe ma tandudo ku oji kwa afisi afi na to nchu ple nyonu go mepete na do condom alona no suno kogbo alo wo girlfriend no boyfriend kogbo meka tofi na tofi be economic hardship atao you are called HIV/AIDS no vitorolao is very alarming dikanaku wentone senkode na dika ye naku togbobe article ha article go ha government metan ko cover nye na meyo edolo nwa tanu popo anu ko de crapochon nududu yo na nududu kata edonye ne gamela so matenyo adika aku wakpo jesi iya tahia be mi alebe na mi adokyo le mi afagbe no me achobi ma mi ato
Menyebe megwamie kpoje sigbebe le won kakia menye enuse anu zan plan echileche papa allo leke mi am ye menya leke angloto yo echile papa towel sponge blade scissors enu mapuku mi anu za zan plan mi anu ewa elebe mi alen ku don la be ma nya ne o le no vi magle na wo amadobo tagbo sen wa ti be o ha na get ya lo na po yata magle na wo ta hia ba mi sem na no careful ano njole do kwen no victor lao me se ehaya agbaja ya afinya yi phone in segment ya say that authentic mama the 103.1 FM. When you are joking, coffee, a position, so I go down. No, authentic mama, Top radio back for so gaton. Kasere garden, asenya, a bofanya, a dudio so top FM, a kwana miku. Hey Baba, what did they do? Make you change Shakara stage, make a year proper program for Top FM. You don't know say MFA being on MFA authentic mama. Top radio Bakushi Nesagum and I say, if I wouldn't will that I top radio Bakushi Nesagum authentic mama the 103.1 FM. Authentic mama, the 103.1 FM. Top radio back for top radio back
103.1 I'm Isaac Royal Bay, and I only listen to Authentic Mama, the only authentic mama, MFA. Never. Top FM now. Never say MFA. Mama,
Novito dollar 722 gandre minute blave vove to ye ya dem ya do phone in segment ame. Okay, na yom le 0203769562 020. But I come sing with them. Ayom le 0203769562 0203769562 0203769562. And you know by getting ayom le ya medota flash me. Ayom le 0203769562. Ayom le no ba majinema ahwe now medokukunami. Afuma na ayom le ya amegbanto le kaji 0203769562 0203769526. And you know ba amegbanto le kaji phone in segment and no way jolly cause I'm a kakao. Hello. Okay, hello. Good evening. Ellen Konyesa. Madaku, hold on. Hello. Aha, wait on call Clafina your tree. Mataeko Shama, Mataeko. Dansuma Mataeko Nkode. Efo mieletoji plenya yonese. Vivieto HIV nya. Votato menna mi nya wala be efimi a me letu masha beleke original aton yo when you leading one ata yo kom ele menye bedo mele vota ele kake am ya fe figure so ela ngba me mi o me la aton la o mo okay. Ne mia meyo ke mienya be mele mia ho mia ha mia jira mia kpom mia roku ogbo bo mia ha o ma gede e ha mamo me sigba. Hello. Okay, I bet for make a mojo. Hello. And where's up meto lemon radio? No pocho. Fika. I bet a lemon radio. Messi go matano jo bobo alona jo like bovie. Maybe make a tedden bobo radio deme alona jo like radio bob. Aha, ye for no masse. Akpe. Madakune mi yomi ajole radio agbo alomi abobo radio de me mesi go ma tawa no moji o ya me ponu bla ni ne ole moji. Hello apameto. Nko Clafina yo tui. To temato e fun ko de. Aha yiji nyaka elasio. Malatoji ponu. Wa lebena obodo kuya lo wa lebena HIV. Aha. Ne mele wu ha de wa e fia be lebena do ku be wu ha ma hwe o me sig begblela. Akpe amevele toji to kanao. Bia kana meve. Okay. Okata wanse. Akpe. Hello, apameto. Papa. Apameto de. Marakuyo mao. Labadi, okay, for me let it. I don't think I TV. No request on ancestral HIV. Well, let on I
Kevin Numa, Matiaga Cotola Mama. I went Mama Mama. But you might have to go back to Kamari, and you got Doma. I don't know what you're doing, no 40 more. You know, 40 in the electoral woman. I probably know you, but no, I'm a champion. Yes, it's a new Abbey Palatine, not for a government, so Ballot, I quite no paper who camera the Donella Communication. That is the government that you have ever have. Yeah, and never made Japadia Zapula. Parliament, I know you're going to about property, and I'm not going to Parliament. Malatoji bono mi la se oya iji. Mo pe na Parliament. I do Parliament so we achi tere no machi. Tela meka woto. Ikobe ja Paris Kenya ruwa to aru ja Paris Kenya to to wa no nyi na no tu melechi. Den na no tu melechi na ta mara kama ga ni story. Eta no kwa kama hato. Akpe ameve kaba amole kaji. Okay. Akpe na wo ha. Okay. Hello, apa metal? Nko kla fina yo choya. Papa. Okay. Donc ana meve. Okay. Bye. Hello, apa metal? Away so nko kla fina yo choya efo. Okay, odoko. Yele toji. Okay. Minya to minya lese kwa mia akpo mia lebene mia ro kunyu ekwa o magede ehamamo amevele toji na fo. Akpe hello for Geoffrey agbojeje. For Geoffrey Marakuyo Yele toji. Okay. I think the via in your hair. This man. And then walk all I don't know. You might not know for that. I said, what from my road that I am only ambassador over who I am a woman. I'm a recommend that the home. I think you might go to never less no for it. I'm not so good. I'm a rule the regular somebody here. Someone who's a dog paid for you. Number one because I got a no manual at the other I better go Yeah, Krima.